Ekonomija piše o prepodavanjoch znahodi storočnici roboti Privrednej komori Vojvodini, ročnej skupštini Združenja Paprigarohu u Keresture i konferenciji Vojvodina u 2019. O aktivnostoch Kulturno-umetnickog društva Žatva u Kocure, pririhtovanjoch za dramski memorijal Petra Riznića Đađi i očuvanju materijalnog skarbu piše rubrika Kultura i prosvita. Mozaik ponuka rosvarku za zmaju Orihan, a rubrika Ljudze roki život predstavlja Zlatka Balinta, ohnjohasca za žablju, Evgena Geču preguna z Ruskog Kerestura i Zvonimira Barno za Vukovaru. Duhovni život u tim čišlje dava prehljad podatkov za matrikuloh zošitskih naših parohijoh. Na sportu piše o pririhtovanjoh fotbaleroh FK Iskra i OFK Bikiš za jarnju čast peršenstva, o otrimani međunarodnim turniru Rusin Kubu Keresture i o Đurovi Mudrijovi za Zrenjaninu, kotriše za njima za štreljactvom.